Lepasiti katahanke otema Kihematana ungonetala noa Mutu kalonga lupe Mofanare ola Doi mofiri ayau mamana Kata hifo o alapalavi Liuloto o kamalu e fiafi Beane anera Uane felako Ifetu yaku Ano lanu masani Meko hai Elama kebiki Ataulana Uatare fusi Folaua Sola kodie kulai Etikai Nato eliefo Okama Irifakahati Falahati Makakimari One ueliefa Hegalua fafine Masai kakala fakakawe Nebuoi Okama inaho Omalama Hehalato hiloto Moe anao kunate Morikako hilo Uta atae fitau hilolo Eko hai elama kebiki Ataulanga Uatare fusi Folaua Sola kovie kuloi Etikai Nato eliefo Eko hai elama kebiki Ataulanga Uatare fusi Folaua Sola kovie kuloi Etikai Nato eliefo Maluma tau mao e ho tani ko kore ke hufanga ngai talfa tapu ko to pe fa o atu pe me henika ata mo e fainga mari e koni ke ma o atu ai e prokalama ko ia ku wanga maheni aki fa wiki ko e tufunga fonua lo au ai ko heni pe mo professor to ta se si olaftani ke fa hako te tau prokalama hono ua ke tauni ai ku malava ke ma ka fa tahai e hotani pe me ken pela Australia professor pe mo au I Auckland New Zealand o ku whadanga pia kua ngore te tau proklama ke te motol ki apina, I kainga tonga, pia mo kadaki to ki share te pia tau proklama. I he hoatane whoko whiawhia ke tai lere e professor, tau kau whataha pia me he mananga koe alo au I Kenpela, malo e tau mau e hoatane professor, pia ofa pia kulere mea ko tau pia mi hena, whewhe hake. Malo bita tonga, pia ko whawhikai pia I e tau au sia mai e whainga maare e koe ni, tau whamalo pe ai. E ko whamalmalo pe he talamalo e whanua, lo tū mo e ako, ka e hoko ata I tapolo kalama. O ko lelei pe, mulusan mo e whamili, pe a whai pe ngahi ngā ue anga maheni pe, pe a mo e te watu e ngahi ngā ue e lo au, pe a mo e senta whao kone lo au, a manaki ke huf ke fa osi mai mau ngā au e ki ai. Ka kui kaito ia ha mea fo o tonga ko e whaka pe me COVID pe mo e ni I bea mao atu he COVID fa whita pe he na nau huhu. I kai more ai nau mo ui pe a ku mahino pe ka ki tau tolu, tau whea pe mo mahaki ko ni pe ko whea mga tanga. Pea koe mea le rei pe koe tau whai ehi, mo e tau mui ke ngā hei whare I mo e whakahino hino ai ngā hei potu ngā hei mo hui. Ko ia pe tō. Alo pito, professor ko tui ko e mea maho inga I. Pe hange ko ia I he pongpongini whoki na e o mai ai press conference a pare mea pe mo minister mo ui pe mo anga tonga. Ai na e whahoko mai ko e whamui taha ia ko mau
I tonga I he le koti ko ia talu e mai ko ia ai hu ki ai COVID-19 peko hae whahinga fotunga COVID-19 i ne hu ki tonga ka kumahina mai I he pongpongin I he whaiangongo ko ia ai pure anga pia mo e na buongongo ko ia konferenisi ngongo pia mo e ngahi kautaha miti a ko I tonga o ku te ia e case for o e ono mau I he ahoni ai a alhako ai case ko e COVID-19 me he valu o taha ai ko ne a mai ko ke ahoni ko case ne taha positive cases I he COVID-19 I tonga ka ke kau ki ai e toko taha ko ia ku os recover ai ko neongo I muri ni foki professor ko taha ko fanki fika I ki pe ia e hono whakahoa atu ke ngahi pure anga lalahi o ku I murini o ku lau wafe pia I no silani ia ko mau Omicron ko e amau tolu Omicron ko amau tolu ia heni o ku I he wange au tupu he aho te au tupu lahi atu ni he aho aia o ku ko whakahoa ko ke ki fika ko atonga ko e ono mo e walu taha o ku kai ka fumea fe ka I he ne nofo foki e tonga ia professor na e talo e hao mai nia me tau e ua na ke huke ai COVID ka ko taha whae ko ni ko fufika lahi ia whakahoa at ke tikna utolu I hene tuu ko ia a tonga professor ko hao wakai ki ai O ku tau ofa ki tonga ki he wat ko ni ai coronavirus ka ki na utolu ko ia ka ko mea pe o ku tau ilo I tonga ko maha ki ko ni mo virus ko ni he kai pe to ia he kai pe ta ia ha feitu ia e a uki ai ko ia pe e a uto mui pe e a uvave pe e a loto atu ka ko mea pe o ka mateu teu ki ai ko pau pe ke ako atonga ke na wako I e whihanga hangai pia mo e teu lahi e tau e ua koe ni tau whawheka e una hao pia koe ni kuhu atu e ni koe wakai koe ki tonga ko wakai koe ki tonga o ku keisai au pito a lockdown ni ai whakatapu ni pe ku nau lere ai matui ko tau tolu ia o ku to o whakatapu ia ka tau whainga pe ia ki tau tolu pia neongo a hano whakata pe he pe au kui ai e puke mo alu pe ai whika mo mate ka au ku keisai pe ka koe me a e tonga ko huhu e toko lahi taha e kakai. Koia. E kai ngata ai, ka koe nau whare maha ki heni o ku kei lelei ange pe I he tau whawhewhana ki tonga. Koia. Ka mea rewa u tau tokanga ki ai, he tau whetaanak whakaukau ki tonga. O ku mahu inga ki kakai ke nau mui ki he lockdown ni mo whakatapu. Ka koe ni ku alhake whika, he hoa he hoa ia mo e tuu koe atonga ia ke nau whakatapu. He koe tā whahoko whangatono mai me tonga e tau kaulo au. O ku lockdown na o pito pe whonu au tapu ke te toi aluholo ka te aluholo e mau kita mo ua panga tolu wafi. I e taimi o kefiu o aini koe kuna au whangatangata. Koe taimi utuku mai ke te alu wharikolo. Ka koe mea kou kau kore tau tolu ke ka kaitonga. Ke oa te nau mui ke ka kai kou sio ifo ki ai. O ku mau hona wata mai e nau ai e nau ngahi uhinga. Ke whawhe paki ki he mea koe nok whai. Pe a tupe ai mo ni he lotu ko sisu pe. Whawhapito pe ia tonga. Ko mea koe o ku tau ilo I ko whe ai mea tene toko ni ai kakai whakatoko lahi. Ko mea koe tene toko ni ai kakai whakatoko lahi ko mui ke turuni a pureanga. Pe mo nau huhu ke a o pusta. Ko umalanga ko sio whai poko hanga wea to o me upe se alo au. Ai malanga ko pe he ke tau lotu pe ka sisu he na e hao e tahiwa tahawalu huia ma whaauha. Ko o mea ko ia whatu tamaki, pa ko u whapaperiani mo whapauria,
Kia mo ia fonua falu fo mala na sai pe ka koi. He kai ke sa ia ke ka kai to la. Ko me ko ko fua fo ke me a ko i tu ha fonua. Ko ria me a fua ke me a le rei ke ka kai falu ku fua ko ai ke le rei ka ko mo ki sias. Ko mo tu ko si su pe. Sai pe si su ia. Mo ta lotu ko to pe ka ku ke lava e si su ta ofe u me pa ku ne o so mai e u poto. Mama ke whainga tangata ke nau lawa o whaitoa ke o mea ko ia. O whakafou mai a sisu. Pe hea sisu hau hen ai whaunga ke heke. Ka ko mea peo ko poupou au ki tonga mo ofa mai au tau ka inga ka pau te mo mea mai heni tonga mau ofa lahe atu mau ongo. Ko o se e tau whai pe au kula mo e mofu ke ai pā e a fi mo mofu ke mo e pe au kula mo ku hoko ate COVID-19. Ka mau whaamu pe ko tataki ko ai pure anga i ne hao me pure anga na o si tau whawhita e pure anga ko ia na nau malawa. Ka he kai pe ke tae au ai COVID ia ki tonga he tau whetu taki mo maamani. Tu ke ka pa tu skato ai whetu taki mo maamani iha toi whahinga mea. Ka kui kai la vai a ke mo uia tonga ia te ia pe. Ka ko pau ke whetu taki mo maamani pau ke hu atu. Ko mea go fai kai toka ngā ke nau mui ko sia fau sai a vite ngā au e kabineti ko ni mo pare mea ki he fo ke mea kon ke COVID fa fofa au pito pe ko fata tapui ko tonga ia o ku hoa ia moia pe ko ta ha tonga ko ki population ni ko ka kai to ko si tonga ia ko ta kilu e malava ke pure ile rei he mea ko ni pe hange pe ko ngā i pare ma ko nu hoko ki e pe au kula io no after effect honora o la COVID mo o la lei o ku faingo fua pe i fonua neongo o ku kai ka mea o ku ka pe faingo fua pita ka faingo fua he ku si ai ka kai ki to ta kilu ka no da do ke para pare ma COVID mo para pare mai ai mo fui ke mo te au kula ngai fonua ka no da to la milion ka ku tau sia tu ka pau pe whakaongo talango fua ka kai tuku ho tui whakatau taha ka ai e tui whakatoko lahi maa lelei ai whonua he kupe he ngā ue ai ngā he pura koe ke hapure angai ai hao ko ia tonga maha koe ki ka anaki atu pe ia ko e mea mo oni ia e professor he tau wakai atu koe ki ai he koe tau taimi koni koko whai e koe tala noa i koe COVID-19 whakakau whakakai koe toko ua pe kumau pe e nofo pe ai hao pe o la ke toko wha o la ke toko fiha walu a hao e no toko taha wha pe ku kamata ke kai la e toko lahia koe huhu uloaki huhu ua pusta o nau kaila na tauria ka koe kei mo fere pe maha ki he koutu i mahalo te kai peke mahi noia ke kakai toko lahi neongo ai ho o huhu pe huhu e fiha whai ka te koe o kei lava pe maha kia ke au atu ka koe kei lava pe ke ave maha ki o ave moe ka hata ka ko inga ka tala mai he ka to ke tamu ka kai ko na ilo ange ngai mea ko ni ka pau te ke huhu e malu i hosino ke lahi ange ho whainga maari ke ona ke mate ka ke mo ui pe o hange ko ni ihi ko ni ma una toruia ko ke na wongo ina tol ha mea ko foi tesi pe ia positive ka tu mahalo ko fanki i ma uhala pe professor he ta faaki ko ni Io ko mea ko to kanga au ki tonga o ko se fo ke la wafe la pe ai ta ai huhu he ko mea ko u fa mo oni ko ni o ku mau ko kakai ko o ku huhu o ku nau ke puke hange ko ho lao ka ku si ange tau ke o e whaingata ia mo mate i kakai ku o si huhu whakawheo anaki ki ko tau o tau lau fika foki lau toko rahi. Whakawheo anaki ki he kakai tae huhu, ko kakai tae huhu ia ko toko lahi. O ku puke lahi whainga tā ia alu ke ICU pe koe mate. Pe koe whukau tonga koe o ku mate i heni, mate i Amerika. Koe mate ia ai kau tae huhu. Koe toko lahi tahai. O ke ai e whahinga ko mate i nai o si huhu, ka oku si hange ko kau puke ko en ko i oku whamiri he ni ko o stau kei. Nei mo kaulo au he ni nai puke ko nau whamatala mai, o si huhu pūsta ko toa.
Koe na wongo i, koe mohe pe moe vai a moe tae fie kai, moe tae fie inu, koe inu ia, koe ke ha mea e ifo. Ka koe ospusta ia e tonga. Pea koe fo i toko ua e lo au, na puke he ni matu o tua pito na fitu ngofulu tupu la. Kana na ospusta, pa koe me aku pe he. Koe kia hana ala ngā mahaki na ua neongo na fitu ngofulu tupu, toko taha i ko mei walu ngofulu. Kai whakafuafua ka pau na aha na ala ngā mahaki e ke here vai tala noa ko ia. Ai aku pehe mea koe whahinga, o kunau kai ke nau huhu, ka kui kai kia hana wala ngā mahaki, pe aku malawa pe ke nau mālohi o nau sistemi. Koe rewe whahinga, o kunau na nau huhu, ka kui hana wala ngā mahaki, koe suka, koe toto maalunga, o kunau toi whaingata ia nau tō ria, koe ngā koe ala ngā mahaki, neongo na nau ospus, koe lo siki koe au mahino le rei pe iei he tau tala noa ki ai. Ka pau nā ke huhu, ka kui au ala ngā mahaki, e malawa peke ke puke lahi pea ke puke o mate koe uhi ngā ko ala ngā mahaki. Ka pau nā ke o si huhu tolu, o ku si ange ke puke whaingata ia ai he koe ke ala ngā mahaki, ka pau koe ke ala pe te ke mate. Aia koe lo si ke mea kau mahino apito hange ko au, huhu tolu en pusta, ka kui ai hoku ala ngā mahaki. E ua, tuku ke e ku tisa i polo. Aia ko au ia ko kau au ia he ke ito kuri koe ka hu mai e vai la sika te au, koe ke ilo pe te mo ui tonga, o si mahino ka te au. Ka koe foi lo si ki ia ko uhinga ko ku ala ngā mahaki malawa ke hu moai. Ka koe tui koe mea pe ko kore au ke kau tae huhu koe ni tonga, mo kina utol koe no kuna malanga halo, mua hu, kai ke koe mea au tawatai na pe nau tauria ke nau tui whakalotu. Ka pau e whai e nau lau ke tau tae huhu ka atoa. Koe whukau mate koe ki mua, pati kai ke hu mai huhu, e toi tō lahi waware ange a mate anu. Kei lere mate he a honi, ka koe ke nea ue puke moe mate ko ia ke mate moe puke he taimina te kai ke ka matai huhu. Kukuanga pe kānaki. Mahina pito e ta whaaki ko ia, pero tui mahalo ko ta ki awhi pifoki ai profesa ko ngā ko ongo ia ku tuku mai a honi, pia mei tonga, whikau aki pia moe alu ko ia ai COVID-19, mo mauene toko taha wha, aia ku nau hanga ai o lockdown au pito to ki i whiwheka ange nau lockdown e wai ni, aia ko e toko wha ia ku iai na e toko mau o wai, pia mo e toko ua rewa me ki i whetu ko piri, aia ko ngo foi kolo ia ua ku nau whaha mai ku nau hanga ki tāpuni, ko ngā ke lava ke whinga i pike tau ta ofi e mawhola holo. Ka koe ni ihea koe ni o ku nau mau ko koe ku mawhola holo ai tonga, koe whamiri pe ia, mo ni ihi na na wo kawatonga whakataha, aia o mauai ai ni ihi fo o koe ni, aia ku whai e kore me pore anga ki he kakai, ke nau ki i whamau hifo e kawatonga mo e ngahi alu aki toko lahi pe he kapai i kai e lere ai whika ki he ata, ko inga ko tau whahinga tuunga ko kua i tonga ku whaingofua e nau o whiohi holo mo nau o inu kawa pe aku si i ke whakahoko inga hi mea ko whano me umea pehe ku o he taimi o ai ki uta tau ngā ue. Mga whainga mea u nau loto ke ta ofi ko inga ke ona te whai mea ko he wike ua ko ni ku nau lockdown ni ai kai orewa ke mahino o ku i he tuunga whakawhia maarie o i kai ke te mawhola ai vailasi ai. Ia he koe mea afu ki tonga, koe mea ko kore au ia ki tonga, koe tau sia mau pe, tau whakaukau mau pe ki he lerei whakaluku fua. He koe lockdown i kane he wike wau whamamahi. Pea koe ke anga ho tau kakai o tau tauria ke mea koe lockdown. Koe ngā kau tau tauria he umatakari whakawheohi, koe tau mo ui, koe tau nofo, koe tau kauta, koe anga nofo e tau ngahi api, tau whawheo pe tau tōruia. Ka koe mea koe ni ia, koe whie mau,
ke tau whakamau mo tau kātaki. Ko tai mena uhu mai whakamau mo kātaki. Ma ai lei ai whokua. E ka mafola ai kolona i tonga. O kui kai ko e loa, mea kou tau haa ke ai he kui kai mateu teu e ka kai ke nau whianga ngai. Pea koe toi ka o kui kai le lei e ka unau mo lai apita mahalo ka o mafola e koe ke tau wheta anoa ki ai e whima o ke toko ni mei muri ka pau e alu o au ke atunga tai whima are ka utau. Lotu pe mo tau whaam pe e malawa pe ke mapure. Koe. Ko te maha ko ngā wha ausipe, ko isi wha ausipe pata alu ki he ta konistuto ne profes. Tu unga ko ni o ku iai koe tau interneti na ta tala noa lahi kia ko osi. Aia o ku osi tonga ai waka ko ni o ku ne whafolau mai ke nau ngā aue ki he fo i whaipakei polo. Ai ko ne tu ko he tai nimi ko ngongo ku mao me tonga o ku kei whetakai pe wakaha no kumi holo pe ko wheha wheitu. Wheitu na whakahoko ai motu ko ni pe ko tu o ku ia e palaparema ai una fua e ngari tonu pe fua ko hoko me ngai kau taha ngongo lala me murini ai ku na fai ngai fa totolo ki he fiber optic ko kristahi i he nofo pe ia i he mahina e pau pe ke ova ia he mahina taha pe toki lere e tau internet i tonga ai aho again hono wafa ko konga peni o ku fafia pe ta te professor nga o fai he premia pe mo ka kapeti mo pre anga ko ni hange ko ta noa i he nau feinga ko ke hentolo e palparema ko ni COVID-19 ai aku nau toki osfugene nau nga ke mo ua holo he nga o ki he osko puna ai afi mo pe au kula pe mo ko hoko mai ni COVID-19 ko konga peni o ku loto ke nau whai hana tari mahino ki ai. Te ki hanga pure anga o maha tari mahino ko a whē ko a ha taimi e toi o haki hake ai interneti ko ngā ke lava ke ngā ue a ke kakai he kulahi a pito pe a ngā he mea ia o kwhawhalala interneti tonga ka ku ke tau ke whangongo ko toa pe professor e ta whaako ia te ke o mai he pare mea mo pure anga ha tari pau ki ai. Koe o ko ho haa whak mo tō kanga ki he isiu ko e ni tonga pana na whai kia e kulawe he wiko o si. Ko inga ki he whetu taki whakalu ku fua mo e os hoko ai paloparema e ua. Ko paloparema ko motu e ni hono ua. Pea kou toi tō kanga tonga he kuesi ai mo e whalere ai polokalama ako ai lo au he kou motu au ai mo e ngā au e mo e kukawako i tonga. Koi. O ku ke heange e ku tokanga ma ai whakalu ku fua e whonua o ku hinga ai o ku tālanga ia e ka veinga ko ni pe koe taha o ku i to e lawa o whakahoko lelei ai whatongia whakai wahaope online ai ku wako mo e ku kau studeni mo e mau kau wako i tonga. Aia o ku to e tau tonu e mea koe ni ke te au tuku ke ai anga maheni o e whetu utaki. Pea mwelo au ku si motu e nau whetu taki mai koe ke nau hange e nau rea mai nau rea mea fuloto ana e nau ki asi mai koe ki rea pa nau puri he ku motu he ku toi mate mea. Koe mea koe o kou wakai ea tonga o ku e koe ku sio whakalelei o ku iai whaku mai uhinga whakapolitikare he mea koe ni tonga. Ko ngā whoki he na e hoko ai interneti ia e ku mau na e fo ngā oea e pureanga koe paremia o Samela Crispo hiva. Pea na e lahi whoki ai whela waki ko ngā koe pehe ngā oe hala ake pa ngā moe mawhai i e fo ngā oe koe ni. Pea mga he kontureki koe ni o ku lau e lahi apito e tuku aki a Paula a Piven Piukala ko Tui Huata ko Samela Crispo hiva. A enia o ko usio au ki he fo iafa ko ia mo e fo iafo ko ia o ku kei ha upe. Ai fo i uhinga whakapolitikare ko ia. Pea o ku tu urewa a paremia a honi mo kabineti ko e ni o ku ikai ke ko anga ia e ku wakai. O koe ke nau whiama o ke toi hoko atu e fo i
ngā ue na e whai he kautama ko ia ai ni ko na ne whakatupu mai e upala parema o au ke kai ke aha pick up system i he fo i kamata. Pea mo e whela waki ke u kautaha ko ni he kutu mai te ai kautama ia ko ia he ahoni. Kata e tueni ria wa ko Paula Piven Piukala ko haifu nau ke tu mai pe i u whakaukau na nau hanga ai ka nei kai ke whakahoko lelei. Pea fail fo i system na nau ai, ka koe mea kou nau fia mau ki u konture ki na nau whai mo ka kai ko ia, he ko ki nau tonu na nau whekau aki mo ia. Koe hanga koe ku wakai tonga, koe kai toi fia mau he pare mea koe ni ke hokosi mai fo iafa mo fo iafo ko ia. Pea ku whapolitikare re vai. Koe mea koe ku hinga koe, he kai ke o mai pe kautama matao teknolosia koe ni mo hato e kautama me mamani o mai ke solova mea koe ni. He kui kai whaka technological ata pe mo whaka mea ngā ue, ka ku whaka politikare pa kai mea, whe mau ai ke tau hua te tau whakaukau me uta whaaki ke siofi he ku whaka politikare e tonga. Koia, Monia pito profesa e konga kouke o kuke tala noa ki ai, he koe whehu ia ko whaamu maupe ke eke maupe he kau whai ngoi tonga i he taimi whai ia e nau press conference. Koe ngā he koe taimi e ko whaamu ke nau eke maupe whehu kia ke pare mia, na eke whehu i koe ni e pesi whanua pe tua taha he ula ki aho, pe ku nau whakakaukau ke nau mawahe me he whai pā, ko hai mea ke ngā ue eke ke mo ue interneti he tai nimi kai tok whai ngā ue, tare pare mia o kei whai pe ngā ue kia. Pako whehu ia ku loto ke eke maupeka nau tolu, ko ha mo ngā ue whai ki he interneti, ke whai mo ui he tai nimi kai toki kum he waka ia whai pa optik pe mau ki whefu, ai mea whai kia ngā ue. Ai ko mahina ka te au he tai nimi e professor, o ku kai peke whaha ngā ue ia e pure anga ki he konga koe ni. Ko whui mea aku tau tatari ko toa peke he waka, whepe taimi e toki hokoa he waka e fuwhai pa optik koe ni koe kristahi, ko toki taimi pea e lea rea interneti atonga, o hinga o mahalo ko ngā ue pea kuna whahoko kia. He kapana e whaha ngā ue ki ai, ko o si tuu haka fufo itisi ia, taini satellite, peko e Pacific, peko e hape hawhainga kautaha pehe pure anga sai, koloa pe ke lere ai interneti ke ngā ke tau ngā ue aki. Ka kwange ka lau e ngā kau taha ngongo i muri ni. Foki pea tonga ke fufo itisi ko koe 2-3 ko koe ai USB. Nau albenga fukalas tisi ko ia lere pe ai ko tau telefoni pe kulawa. Hala pe ke aha interneti o au mai ke ahoni. Ko mea pia tau whanongo ai me pure ngā i tonga e professor. Io koe uhi ngā e nia e tonga koe whakapolitikare koe ai fo i whakawhekiki. Kai ke mahu inga maarie ai fie mau ke hoko ai interneti. Koe tu chi koe nā koe haa e ne mea e lava whai ke ai ke ture a ke eha whonua. Ka koe poini foki, o ku whainga tā ia ai pure anga lolotonga i he ku wakai, he o ku pure i ai konture ki i hono ai e he kautama koe ai patoa. Ko nau toluna nau, pia ko kifi mo ala foki, na e i he loto pure anga. Nei kai ke here a kifi i loto pure anga, ka i he ahoni o kuitua. Ia o ku atare waka kifia ke ne o mai e ne ufakau. Kau he kunau tu me tu whakataha katoa kautama koia. Kautama teknolosia. Tikai ke wakai ki he fo i whakai ke eke o Sami Fonua. Pea mo kisio ne whinau. Ne tikai ke uke usio le lei ki hana whakai ke eke na wape koe ha e ne au kuna talanoa. Ka i he kumau e kamata talanoa. Nau kisio peke kamata talanoa a Sami Fonua na ne pehe. O ku mahu inga ke mau lo ua ai satellite mo interneti pe ngata ai. Ka ku fie mau ke utoi foki ki ai. Ka ku fai foki ai whakapolitikare o ku tautu ki ai kai ke fai mo o mai ha mea ke lava lere interneti ko issue mahu inga ia at the end of the day. Ka koe kuanga ku lava i he kai toi fie mau he pure anga ke toi ai ha mea whikau aki mo e whai pa optiki ko hono fix pe, ko uhinga he koe fo i konture kia,
o ku whenga mai kau tā mai a koe ke nau te whakahoko, pe au nau whenga mai ke o mai satellite, ka ku hangeka te au koe ke alu e tala noa e pare mia ke ai satellite, ke tū o options, o ku hangeka te au i he ku mau, na e tala noa mai he whakaukau e microwave, pea koe me aia, ka koe whakaluku fua, o ku ikai ke nau ala nau tōluia ke whai mo omiha option e taha, ai pure anga. Pea ku whakapolitikare ai uhinga ko ia ke te au. He koe kau taukei, koe kau expert ko toa koe teknolosia i tonga, hange ka te au o ku ikai ke nau whaai taha mo pure anga. Koe anga koe wha o si e tonga ka wha whoke ka te au koe. Koe eki pare mea e aho ni, koe teknolosia person mo ia. Koe computer science e ria ia e taha o pare mea. Aia he i kai rewa ke tau underestimate mo undermine ai ilo ai pare mea he koe konga ia taha ene mala e anai koe computer science mo teknolosia. Koe mea e kumaari ai. He kau whainga tau tolo pehe koe kau tā mape koe tau pare mea koe ni koe tō taha teknolosia mo ia. Aia, o ku ikai ke tau pehe tau tō kune ta ai ilo ha mea. Ka koutui koe mea, koe uhinga whakapolitikare o kou lawe kai o kune hanga ta ofi e pare mea, neongo o kue sia ai loa o ikai ke whai mo ai ha redundancy ke tau mea. Ka te whakafo ke atonga, Mahina pito professor pe koutui tuko ai pe isu ko ia ka te au ke programa u ka u o te kai beire interneti ko tu te tau te tala noa pe ki ai ko inga mahu inga o pito ia hange ko ta fa ko fe mau tonga ka taki ko fe mau ke usio e foi video o kisione finau ia mo sa mi fonua ko inga ka pau te tato e lave ke ai ke usio ke fa kau kau o tama ko ni ko tau to o tama ia ua fa ta hai mai rewa ki a piveni pe mo hai fa kif moara ko ai fo ke tama teknolosia lo au na lave ke ani na ia professor Elias ofa te kai ke omi e waka ia e lo au whaka teknolosia ko au penia o koe kua tama teknolosia au koe kutala noa koe e kua atu e sio whakaluku fua ke fo i paraparema e ok toi me tama teknolosia e lo au ke o mai ke whai hane lau ana Mon lai a pito ka wai ko tau lau e professor tau tuku pe ai ko inga he ko tau ka pau whai he pure anga hanga we ki ai malo a pito ia koloa pe ke whai mo ui e tau interneti ka lawa ke whahoko le re ngai whetu taki pia ue sia lahi mo ni o hoko ke kau business i tonga professor ka ke ngata pe he tae aunga koe na interneti ka te whai ngahi lockdown ni koe ngahi me ia ku wongo au pito koe ki tau ilo i pe ku hange ko murini ku ai ngahi package o whai ngahi pure anga o ofa ke ngahi business i koe ngahi taimi koe ia ku ue sia pe he ai tau tau whaampe e au pe ka whainga uhinga pehe, tuunga pehe e lawa pure anga ke nau tokoni, ke ngahi business he koe tahana te ngā iomanga au e mālohi, o tokoni ke tau ngahi mea wha ekonomika koe ia i tonga, pia koe taha ngahi ki koe o tau viviria to ai ko interneti ke hoko, koe ngahi fuwhia mau ia he tainimi, ka ore o te tau tari pe ke he waka ke tau wheturi holo me fuwa ea, pe toku mau a whi ia. Ka ke he foki professor ka pahe kai ke te aha mea tāna ki ai, te ta alu rewa ke ta konistuto ne ko ngana ta i he kup fit taha, i he ta prokalama wha mui mui, ai te ta hoko atu mea ai. Sai o pito ia tonga ke ta hoko atu ka taki. Koia. Ko kupu fitu taha na tangata ai e. Koia. Ai ko kupu fitu taha o kupehe. O kungofua e whakahifo hano pere o e whare area. Ka iai ha whaafofonga e kau no pere e whakahifo e kau no pere ke whiri hataha ke whetongi ia i whare area ka e ikai more ai hono hingoa e iki pe ko hono tofia ka pau ikai ko e tarisone pe ko e angatu. Ai o maheno o pito e tonga ka pau rewa o ki ai ha mea ai o ka e whia maarie pe ko e ha whahinga uhinga
mau e tutune wharearea, pe mau e lao, i anga wakai ai oiki no pere, ki hataha o e nau kau no pere, pea i he kupu fitu taha, kone hanga whakahoko, patonu mai e malawa ke hanga kau no pere o whakahifo. Pea pau na e minista, pe koe whakahifo me ene whakafofonga, pe koe haa no whahinga whakarea, ka ikai ke lawa more ai ahono hingoa, pea mohono tofia, tuku ke ka pau koe tarisone pe koe anga tuu, pe koe ke iskehere mai. Koi. Aia koe kupu fitu taha ko no whamahino mai ai ngata anga oe hoiki no pere, pea koe kai ke kau ai kakai ia, ai kau whafufonga ia, kakai hen koe kau whafufonga pe o kau no pere. Tuku kehe ka pau koe keisi ko ia ko ha hopo whawhare area, e kau rewa mahino ka tau tolu, e kau rewa ai kau whafufonga o kakai, wharuku fua, i ano hopo i hataha, i he whare area tatau pe koe no pere, pe koe i kai no pere. Ka koe tala noa pe nia ki tapa aki, ai kau hoe ki no pere. Koi. Koa mea koe fie tala noa mai kai tonga, kai te taho koat ke fitua. A ta hoko atu ke fitu wako dung mahino pe a kupu ko ia. Koe kupu fitua koe tohi o i whare area. E tauhi ai tohi o i ngahi area o i whakataha area, pea e tohi ai hiki nima ai kau whafofonga taktaha, i ngahi mea na nauloto ki ai, pea mo ngahi mea na i kai te nauloto ki ai. Aia koe tohi mahu inga eni, ai tohi koe a whare area, i he no whamanatu mai i he kupu fitua, ai ahono rekoti ai ngahi tālanga, pea tau te fito i he talanoa kupu koe ni ke ngahi tālanga, ka mo ngahi area, ngai talanoa o whaosi ki e nau hiki nima ai. Koi. Ngahi mea na nauloto ki ai, ka mo ngahi mea na ikai te nauloto ki ai, o ku pau, pea o ku rekoti maupe, pau ke rekoti maupe o tauhia i e tohi koe ne ai whare area. Koi. Aia koe mahu inga ia he kui kai ke aha mea i whare area e tae rekoti. Koi. He kau kalake, me kau sekeritari, pea o ku fu mahu inga au pito ia he koe taimi koe whakafoki mai ai e tālanga mo ano whai a ngai ngā ue i e kahau. Pea mo e tō tangata i e kahau, mahu inga au pito a hono tohi. Pea mo hono rekoti. Toi whawhawhanga whoke kua ngani koe letiona e malawa ke nau toi hiki mo nau tōu, ka wau maeni toi lere pea mo e malawa whai hono whai tā e nau tālanga e ngai tālanga e ni i. O toi lahi angai rewa ai tokoni mai ai teknolosia ki hono rekoti ai whemea aki ko ia pea mo e area ai whare area. Ko tui koe konga maho inga ia i he kupu fitua. Koi. Hone a pito ku. Iyo, tonga. Ai ko foi kupu ko ni ko talo beni ko asia he ni professor ko talo beni hono tohi foi kupu ko ni tahiwa tahafa ko ke tira ki te faha hano liliu pe fatonton. Ai foi kupu fitua. Fitua, fe fitu taha. Ai ko fitu taha na whai ngā ue kia he wafe hongo fulu. Okay. Na whai amendment he wafe hongo fulu. Okay, ka iai whafofonga o kau no pere whahifo. I kau no pere ke whiri hata ke whiri. I, okay. Koe, o ku ase hena mea na ririu he kupu fitu taha. Ikai. Okay. Okay, kai
ke o alu ke u whatontono e te toi he awai. Ka hoko te petau. Ta hoko atu pe ia. Ko kamata aloa ke toi sia ka ngalo e au koe foi. Ko koe peke ke whahuhu mai pe anga i mea ai. Ko e kupu fitu tolu tapu ke puke. E kai ngofua ke puke pe whakamau i ha whafonga e whare area. Lolotonga ku ke i whai ai whakataha. Ngata pe i e ne whai hahia o ku hopo sula. Pe i kai ngofua ke whakailo ia. Ko uhi ko halea na ne whai pe whahaha i e whare area. E kai ngofua ke puke pe whamau i ha whafonga e whare area. Lolotonga o ku ke i whai ai whakataha. Ngata pe i he ne whai hahia o ku hopo sula. Pe i kai ngofua ke whakailo ia ko uhi ko halea na ane whai pe whakahaha i e whare area. Ko konga uroa ki ku mahino he kai lava ke puke ha whafufonga o ka paulo tonga whai ai whemea aki pe koe lero tonga lere ai whare area. Koi. Ka koe ngata pe e toki malava pe i ene whai hahia o ku hopo sula. Koi. Pe i kai ngofua ke whakailo ia, e toki malava pe o ka pau tene whai hahia o ku hopo sula. Sai, koe konga ia noua. Koe konga hano tolu pe i kai ngofua ke whakailo ia, e toko taha whafofonga, koe uhi ko halea na ane whai pe whakahaha i e whare area. Koi. Aia koe konga tolu, mahino e konga ua, koe konga tolu, e kai ngofula malava ke whakailo ia. Koe uhi ko halea na ane whai pe whakahaha i e whare area. Aia koe kulawe he ni ko uhi ngā me hitu a me whare hopo. Koi. Hei kai ke lava ke hau ai fo i whamau me hitu a, o ka pau koe mea ko ia ko hane rea po hane whahaha loto i whare area. E tila pia whare area e mo fo i ke isi ko ia he konga tolu e tonga ko mahino ia ki he. Mona. Ko konga pe hu mai ai e whamawanga e tu a ka pau ko hane hopo sula e malava ke ave. Ka pau ko hane u mea pe anai au whai i he loto whare area. E whamau i whaka e whare area i he tūtūne e whare area. Ko mau ia ke kupwhika tolu, fitu tolu. Koi. Koi. Ke me konga ko ni e tonga tuke ka pau te a mea ki ke tānaki mai ai. Ko tu mahino pe professor foi e kopia ko ni. Aia ku mahino foko ku ta whanonga pe ka u whare area ku whaka atana tolu he lao ko hae nau whahinga tipe iti mo nau whahinga whamatala whai whare area. He kai ke ngofua ia ke hoko ia ko ha mea ia ke hanga ai e he kau talatala ke pure anga po hataha whaka ilo ai nau tolu ko hunga ka nau rea whai whare area. Ai ku malu i nau tolu ai ka e lava pe tok whai whaka ilo ko ia whaka whare area ka pau ku waha fumea ia kuna ona tolo whahai whare area ku loi mo. Kungai mea pehe. Kata hoko atu pe. Ia kono o mai ia kata ai kehe koe ai tainu ke mau tu unia i he loto whare area koe fo i ata kai kehe ia me o mau tu uni i tua. Koi. Pe koe mau lao i tua o ku ke he koe toko taha whare area o ku whakamau i ene tōnou nou pe koe ne mau lao i he loto whare area whakatatau ki he tu uni mo lao e whare area. Koi. Na ta wha atala noa mai kei tonga ki he ange whiri mā nako e lao. Koi. Koi. Koe hae uinga u whamau i ke hei nau tolu i taime o kunau tōnou no ai. Ka koe mea ene o kumahina mai he alu atu pe ai alu e ta ngā aue mai koe ni ki he konistuto ne. Kono uhi ngā ene o kutala mai he kupu koe ni ai fitu tolu. He koe fo i ata kai ke heia pe au ai hono lao mono tutu ni ke whakamau i ata. Ai koe na ta whawhehu i atu e au kua meu toi whakamau i ke hei kau whare area me toi ngai kakai. Koi. Iyo, o ku hange ku lau lanu e tau mea he. Ka kono uhi ngā he o ku ata kai kehe,
ko ki nau tolu o kui ai mo nau lao mo nau tutu uni e hopo o ku fihe foi me a koe ta fa ke o koe ke u ki tari au pe te tu ki ai ka koe anga ia hono fa u ko fu me ena fa u ke pehe Koe. pe ku kai ko tonga pe ku hoko ai ku hoko i mamani e ngai fare area o Westminster Commonwealth wa pe ki Republica Kata hoko at ke fitu whātonga ka pau ka kia ki whita nak mai. Koe, ta hoko. Ai hataha o kau whafofonga e wharearea o kwhia nofo me e wharearea. O ngofua ke ne tohi pe he ki e XCA pe a ka whai ha tohi pe he e ngata rewa e me kau i e wharearea. Maina pite kupu fitu wha ko whakawhisi i a whahinga uhinga pe au malawa ke whai ho tohi pa kone o si a whahu, o au ke se e whareare au malawa pe. Ai au ku iai ai fo i ngofua, whakarao ko ia pe me kupu fitu wha isa ki he whakawhisi. Koe. Ai au me ai au whawhai ai tālanga i a pehe, ai kau whafonga mai ki mua, a pehe o ku totonu pe aku whee mau ke nau whakawhisi, ko i ngā ko maulao, ko i ngā ko nau uhinga ko puke, pe ko puke whakaisino, ko i ka weinga neo whawhai no tālangai, ai kau whafonga ni i anga i wakai ai whanua, mo i wakai ai whare, o ku totonu ko au pe ke pare mia pe ko minister ke whakawhisi. Ka kui kai ke nau whie whakawhisi. Koe. I nau uhinga pe nau tolu. Ka kui ai pe nau tau ataina ke nau whakawhisi. Pe koe nau tau ataina ke o te nau whakawhisi tuku ke ka pau ko mau lao o ku mahino au pito pe tutu ne wharearea ke nau whakawhisi hangi koe kupu ki mua. Pe ku nau puke lahi o mahino o ku totonu pe ke nau whakawhisi. Koe. Ka koe kawe ni e kupu whaafihi pe a whaia e tālanga i e ni ia ku nau puke lahi pe o au ai pe ia o nau pekia o ku te eki pe ke nau whakawhisi nau tō luia ka nau ke i wharearea pe. Koe. Pa ku o si hoko ai mea koe ni i wharearea kai ke ta hoko te fitu ni maka pa o ku i kai ke ta naki maha mea. Koe, ta hoko te fitu ni ma. Koe fitu ni ma o ke ai e fo i konga uloaki, fika aua, fika tonu me fika wha. Koe whakailo, koe impeachment, koe kupu mahu inga eni, Koe. Koe fika uloaki, e ngofua kia me mipa e wharearea, i e ne whiri pe a ana, pe ko haola o hatohi launga ko whahoko ki ai e hataha tonga, ke whotu ki e wharearea, o whatatau ki e ngahi tutuuni e wharearea, ke whakailo ha minister, pe a whafafonga o i kau no pere, pe o i kakai ko uhi ko hataha o i ngahi hia ko e ni. Ai au mahino pe ai uloaki, ngofua ke whakailo e hataha whafafonga o i wharearea, hataha pe e kau wharearea, pe koha whakailo e hatonga, o makatuunga i e ngahi hia ko e ni. Mau i o ngahi lao pe tutuuni o i wharearea, pe pure i hala, pe tae whiunga, pe mau i pe kākai o a koloa e pure anga, pe whai hanga hi mea, aia, e ngari whakatupu ha whainga taa, i e wahaa o i whonuani moha whonua ke. Mahina o pito petonga, Koe. Wa kulahe apite ngahi mea ia heni tonga i e konga uloaki ko e nie fika uloaki e kupu fitu lima.
o kou wakai au ia ki ai o wha hoko ka ku o warepe ku o whakailo hange koe wha ai koe ni ai vote of no confidence. Good. O tok wha o hake ai ume ai fiha o whakailo ka wha hu whataha whukia ki he paremia, ki e paremia. Good. Ka koe ni o ku lahe ume ia heni o tau whakatoka ngai o ku wha mau i e ho eike whare area. Pea mo ho eike minista, pea mo eike paremia i e tau ke, i e tau whanonga mai. Pea wha o hake, pea i kai wha o hake, ka whaahanga he vote of no confidence, o hake ai u whakailo ko ia. Kui. Pea mea kou tau wakai ke ai, ko u whakailo ta tau pe, ko mea ko ni u hoko mau pe ia i whaunga pure ko toa pe, o ko hake mau pe ia ai u whakailo ko ni, ka i he tau kei mai koe ne lere mai no confidence, a vote of no confidence ai whaunga ko ia. O ku mālohi mau pe i pare mea te ke fo ia, mo ni kapuleti. Kui. Aia koe kono wharea e taha, koe mau koe ni, o ku i kai pe ke lava ia wha maui. Pe o ku i kai wha lava ia wha maui. Kui. Aia koe mea aia maari e ia kai ke mahina au pito pe ai ula kika te oat ka koe tonga ka pau ku ke whietānaki mai kai te hoko at ke ua. Ia e Professor Mahal koe kupu e nia o ku lahi o no mahina o pito ke kakai e kupu koe ni, koe ngā kono whailo koe pe impeachment hataha i whare area, aia e lava pehe kakai ke nau whai ai whailo koe ni hange ko ke tānoa ki ai, o ave ki ha whafofonga, o kui loto he whare area ke ne whakahu ki loto, pe tok whai rewa hano whakailo o ha whafofonga whare area, o kune ngau e hala ake hange koe kulisi he mea koe nipa kau tui koe kakai e whanua ku nau te whanau ai pehe ngahi tala noa me ngahi tālanga koe he o pe o ku nau mention ha ke mau pe ai whailo whawhare area pe koe impeachment ko tui ku nau anga maheni pe kakai ke kopu koe ni. Ka ku whaasi tonga e tau hanga whai. Koe. Koe mea ko ku tā ke ni ai whika uaka ne kupu whitni ma. O ku totonu ke tau kau mo tau tolu no whakailo nau tolu whakafou ke a whare ke a whafofonga. Ke ame ki whare area. He ku tau whaalaunga pa tau whaalau pa tau whaatari peke kau whafofonga pa tau tari peke vote of no confidence. Ke toki whai ai u whakailo ka ku toi whamanatu mai he kupu koe ni. Koe tau ave tau fui whakailo ka whafofonga ke ne whakahu pa ka pau tene lawa malangai mo tālangai ke whare. Ke a whahau koe whakailo. Koe. O ku tau ilo tau tau ki ai ka au te kai ke tau whanongo pe ku si ke tau whanongo ko hanga hata o whakahu ke whakailo a whafonga whare area. Koe. Me lahi pe koe whai e kau whafonga pa nau toki hanga ai mai ai pou pick up mai me tua me kakai. Koe. Ka taho ko atu ke whika ua tonga kua pau ke tō mua atu ki ha taha kua whakailo. Kata ha tatau i e tohi nima o ngāhi mea o ku whakailo ai i e aho e fitu i te ke whakahoko ai aho e whai ai whakamao. Ai aku mahino pe ea koe konga pe ea me angai tatau pe a mo e whamao anga lahi i tua. Koe. Ka mo u whamao anga polisi, ko pau ke to mua atu ke taha ko whakailo hata tau, i he tohi nima, o ngāhi mea o whakailo ai i aho e fitu. Fitu i he te ke hoko ai aho e whai ai whakamao. Ta hoko ke tolu, e whai ai whakamao o hange ko hongo fulu mātaha o i kupu, hongo fulu mātaha o i kupu. Pea ko pau e se ai eiki whakamau lahi. E whai ai whakamau o hange ko hongo fulu mātaha o i kupu,
pea ko pau e se ai ki whamaulahi. Aia koe whakamau whēne. Aia koe kupu hongfulu mataha whoki ia ko nistu tone koe anga ko no whai hopo hia. Aia ku uhinga ko tala no whuki nia ke whakamau anga e kupu hongfulu mataha. Alu ia, aia ko alu tolu ia koe ni ke whamau anga, ko tala no ni ke whamau anga, Koe. Ai ka o rewhea mai whoki, na ke lau mai rewhea ke kupu tahataha, ka ko wakai hifo koe kupu tahataha o tala no aia ki he anga ko no whai hopo hia. Aia ku uiai whakamau mga hina pehe. Okay. Ai mahino au pito peia ka pau e alu ki e hopo hia, e alu ki tu a mei he whare area. Koe. Koia. E alu le vaia ki he whamaulahi, Koe, ai koe kupu tahataha na ko hulu ia tu he la. Aia koe kupu ia kuna rewhea mai ki ai kupu na koe lotonga lau mai. Okay. Okay. Ta mahino au pito peia ku alu ia ki e hopo hia, Koe. Ia koe ni kou siot ki ai ki ome kupu tahataha. Sai tau hoko at ke kupu wha ki e konga wha o e kupu fitu lima. Hiri ai whakamatala whakamooni. O i kau whakamooni e hu ki tua me he whare area ai whakafofonga. Io, koe ki tala noa pendia ke he hopo he whare area e tonga. Koe. Aia hau whakamaulahi mahalo ki whare Hau area. whakamaulahi ki ai ka pau koe alu koe hopo hia o whakatatau ki e kupu tahataha ki e hopo hia, Koe. Okay. Hiri ai whamatala whamooni o kau whamooni e hu ki tua mei he whare area ai whafofonga ko whakailo. Pe e whakakaukau ai whare area ki e ngahi mea. Pe a mau e nau whapapau ki ai e toi omi ai whakailoa ki e whare area. Pe e whahake e te ia e tūtūni. Ka ilo o kumooni e ngofua ki e whare area ke whahifo ia me ano tuunga. Ka kapau o ku ilo o ku ne tonuhia. E kai ke ngofua ke toi whakailo ia ko ui ko ngahe mea ko ia na e fua whakailo ai o hange ko no hongofulu maaua o i kupu. Ai au ku mahino au pito pe ia ko e hulu mai pe ai anga au no wha maaui o hataha. Ie ngai hia kona na ihe loto whare area ka pau ke whakau mai e whamauanga. Pea koe wha, koe foi a whamaik whamaulahi pa koe wha kono koe whonga ia e whai aki. Koe. Pea ka pau e halaia, pea whai e tūtūni ki ai e whare area mo e whamaulahi. Pea ka pau e tonuhia hei kai e atare waka koe kamataina koe konga ulaki mai. Koe o si pea huki tua ka whai e tūtūni, mo e nau whakakaukau ki ai. Ai ak mahino au pita pe. Ai koe whakailo ia koe foi whahino mau inga ko po fitni ma i hano whakailo mo i ngahi konga e mea o ku whai mo i hae uhinga o whakailo ai. Pe koe ngahi hia koe ia. Ia mea o ke whetaanak me kei tonga po ke tāu ke fitu ono. O ku mahina o pito pe kupu ko ia e professor. Ka tui te tala whaos ea ki ngako te taimi e kupu fitu ono. Ok, mahalo api. Koe kupu fitu ono koe toi whiri. Ka pekia pe nofu hataha o e kau whafofonga, o e kau no pere pe kakai, pe a koe whakahifo, pe ha me mipa hiri hono whakailo whawhare aria. Kua pau e whekaurewa e eksea ke toi whiri e kau no pere, pe wahe whonua ko ia whafofonga ko hono whetongi. Ka o kupau e mau e whare area ai mawhai whakataha mo whai ai ngā ue neongo pe o kai ka toa ai whare area. Koe. Ai au ku mahina o pito pe nia ko e toi whairewa e whirisi i ka pau o ku pekia, Koe. pe ku whakahifo hataha, pe koe whakahifo me ane, ha pe whainga uhinga ka koe toi whiri, ai koe
ai kou whaatala noa koe whirisi i. Koi. Ai o koe whirisi i o ku ha uia, ta tau pe he oiki no pere, ta tau pe mo kakai, ka okupau e mau e whare area ai mawhai ke whakataha, mo whai ai ngā au e neongo pe o ku ikai kātoa ai io. Neongo mahino pe ai konga whaos ko ia, ka oku ia e fo i mawhai ko ia e whare area ke nau whakahoko ano io. Koe wharea koe ni koe whirisi i e ni e tonga pe ku kehe ni a e ku toi sio i fo ki ai. Kua pau e whekau rewa e he iksea ke toi whiri e he kau no pere pe wah io. Ko ia whiri e he kau no pere pe wah he whonua ko ia ha whafofonga. Ko ia pe koe whirisi i ia, e? Nga whirisi i a ku ai ku tānoa mai ki ai. Ko ia. Maho ko ia pe tonga ku mahino apito pe ku pufitu o no e kula vei. Ka pau te a mea ke tānaki mai ai. Ko ia. Ai ko whirisi i whako ia ku tamahe ku fitu o no. O ta tau pe i he pe koe whakafofonga kakai, pe koe whakafofonga kau no pere. Ai e te whai e whirisi i koe. O si hoko pe ai mea koe i tonga ki mua. Ai mako ki muini mai na e whai e whirisi i e whakafofonga kakai i he wafe ma waf tahao no. Ai na e whiri e whakafofonga whirisi i a wa tahao no. Na te whai me whirisi i a tongatapuraki i he waf tahiwa ma po waf wanoa. Na te whai whiri no pere he konga peki mui o tau kosi. Ai ni koe na te whiri koe no pere o niwa. Ai a koe whanki mea koe o kutoa katoa mai i he kufitu o no whanki whiri koe ia ke whetongi whafofonga ka te u. Tuku atu e Professor. Marapito e tonga pa ko whamaroat ki moutou mo mea mai, mo kau mai, ko tui ku mahina o pito ai ngahi kupu ko e niu mahu inga. Mahu inga mau pe whai pe e tau tala noa, mo e tau tālanga, mo e tau walea, ka tau whaalu pe ke konistuto ne. Pa ko tui ko konga mahu inga ia e tonga e ta vahe konistuto ne, me e ta ilo mo e ta tau kei, pe mo tau ka inga koe whamanatu kia ki taua, whamanatu kia te ki tau tolko toa pe, koe mea ne pure ia whangatu koe whonua koe konistuto ne. Nea ngoi ai e tau ngahi uhinga, nea ngoi ai e tau ngahi whakakaukau, ka pau kai ke whikainga aki mo whenapasia mo konistuto ne, koe foi whala a pe i se atamaki koe anga pe ia ho wakai a koe pau pe tawa taina pe kiai pau tawa taina kiai. Ka koe ne hao koe mahino ka ki tau tolo e mahu inga e konistuto ne, ka pau te tau tala noa mau pe mo sio kui aha mea pe he e konistuto ne, o kua whakahino hino e konistuto ne, pe e nou rewa e tau tala ngā mo e tau whawhekiki mo e tau taka ai ne whakaukau whaafofana. He ka pau o sitari pe he konistuto ne ai umea lahi tau whaalongo ai ka koutu koe a whangatu upe tonga mahu inga ai ta porokalama koe ne konistuto ne kune whamanatu ma peka tau tolu o kui kai lere vai e whonua o kui kai lere mama kula ma pe whonua o kui ai mea ke tu koe mea ke la numata koe ai whakawhetongi me kula ke la numata pe o kui ai mea ke tau unga ki ai o whai o tau ako nekina mo tau whahino hino. Ai a koe tau whia ilo koe ki hawhonua ki ano whaarere mo ene ngahi mea whapolitikare mo anga ano whaarere ene ekonomika mo ha. Tau o ke konistuto ne ko whahino hino mai. Ka tau pea mo e tau ihe siasi, tau whia ilo ke whaarere siasi, koe tau sio ke konistuto ne. No e tala noa. Ka te whafoke atu tonga malo au vito. Malo pito e Professor pe koe whamalo lahi atu he lava koe e ta prokalama tu whunga whanua lo au ke he weekend. Ta toki whilongo aki i he prokalama ta tau pe, he taim ta tau pe wiki ka hau. Ofat ke te koe pe mga au e kwhai mi hena. Malo pito tonga o vatu. Malo. Ka ingo whamalo lahi atu hi o mo mea mai koe ke tau prokalama koe
tu funga fonua lo au pe mo professor to eta se si o laftani pe me university ko ia o lo au I he maananga ko ia I ken pela. Whatama pena e ongo le atu e tau prokalama ka teki mo tolu ki apina, pe ku o atu fuka prokalama ni I he anga le rei ai South Pacific Loans ke nau sponsor e prokalama ke whahoko atu I he wiki kotoa pe e tau ngahi prokalama ko ia o ku o atu pe me heni. Ka mo mea.